Da, nalazimo se ispred zgrade kantona, gdje smo se slučajno susreli sa ministrom Alijom Hitmanom. Gospodine Hitman, šta imate reći o ovome snijegu? Ovaj snijeg je prouzrokovao velike probleme, što je bila i glavna tačka naše sjednice. Znači, snijeg koji je napadao na moj auto, Audi 368 A, B, C kategorija, je naravno zatipan 2 metra snijegom. Ja molim sve radno sposobne između 6 i 66 godina da dođu da očiste ovo moje auto, ono uprave ovdje, ono ne može ni da se vidi jer je zatrpano naravno snijegom. Ova omladna, ja ne znam šta ona radi, vidite tamo, možete zoomirati, napravila je Snješka. Umjesto da mi očisti auto, ona je tamo napravila Snješka. Ja ne znam šta se dešava s ovom omladnom i osnovno što je bitno za reći. Također, šta ste danas usvojili na ovoj sjednici? Usvojili smo da se treba očistiti snijeg, smog, znači snijeg mora se očistiti i to je bilo sjednica. Šta, vidiš da je hladno, ne mogu da radim, bolan 25 stepeni, prostorija u grad, ne može tako. Dobro, ovo je bio gospodin Alija Hitman. Jesi ja slabo? Jes, haj čao. Poselam gore koga vidiš, a evo tu imamo slučajnog prolaznika. Gospodine slučajni prolazniče, kako se zovete? Slučajni prolaznik. Da, šta mislite o ovome snijegu što je napadao prošlih 23 dana? Šta mogu, teško je, brat. Još ovi bogataši pametju. Dobro, aj ne smijeta. Oni pametju kao mi nešto njima na auto čist. Nije ni nama jednostavno. Men traktor zapio, ne mogu iza donjevije, nikak. Stvarno, nek prestanu pamet. Ništa. Kako vam je mama? Volite kurac, moram ići pomoći tamo. To je znači izvještaj ispred zgrade kantona. Za vijesti Rupe u eteru, gospodin Pičovan, Gazi Hljebović. Dobar dan, drug Pičovan ponovo izvještava. Nalazimo se usred bijela dana, usred parka, gdje naljećemo na par slučajnih prolaznika. Yes. Kako se? Od vamo, od ti vamo. Evo ovako. Slučajni prolazniče. Šta se dešava u ovome parku? U ovom parku? To je wireless. Wireless parku. Ne bira se dan, ne bira se noć, ne bira se staro, ne bira se mlado. Ima jedna osoba ovdje, ne znam, čudovište, ne znam kako da je nazovem, noćna mora, koja čupa kabre. Znači, ono skida filmove, egzibicionista, ono skida filmove, muziku, upo bijela dana, upo bijele crne noći, skida filmove, skida sve, to nije normalno šta se dešava. Ja apelovu na vlasti da stvarno prestanu više davati ove džabno, ovo, sva sirotnja ovdje dolazi, ovo skida, svašta, to se ne da gledat. To se ne da gledat. Ja sam poviđen. Majke moje. Dobro, doviđenja. Od vamo reći doviđenja u kameru. Neću ništa reći. Apelujem na vlasti da se upo bijela dana, upo bijela. Srijede neke sa skidanje egzibicionista u ovom parku. Skidanje muzika, MP3 filmova. To stvarno nije u redu. Ej ti se, brate, malo šta? Ajde si došao snimao, boje da se Haj, čao. Drug Pičovan. Drug Pičovan sa terena ponovo. Ovdje smo se našli sa slučajnom prolaznicom koja ima još nešto reći o egzibicionisti. Da, to stvarno nije u redu. Sinoć sam ga vidjela kako to radi i to je užasno i trebao bi da prestane to da radi. Definitivno. Nema smisla. Nema smisla. Može sačuvaj. Nema smisla. Šta se skinuo? Ovo, pekinu.